رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. في حماك ربي غايتي رضاك، والقلب في يقين يحيا على هداك. ذو الجلال في علاه ما لنا سواه، هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه. القادر الحليم الغافر الرحيم، إن قال كن يكن سبحانه العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ديننا حياة، ديننا عطاء، والكون من ضياء يستلهم الصفاء. ربنا ارتضاه لنا كامل تمام، قد جاء بالسلام والخير للأنام. وأنا به رضيت وبنوره هديت، سأظل ما حييت أقول في دعائي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. صلوا على النبي، 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 صلوا على النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. لا إله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وفهما. Draga braćo i cijenjene sestre, mi smo se okupili ovdje u ovome jednom posebnom, prije svega danu, trećem danu Bajrama, a onda u još jednom posebnijem trenutku kada ova djeca, ovih 9 djece daje hatme. Doista je to jedan poseban događaj za samo ovo mjesto, ali sa druge strane poseban događaj za ovu djecu, ali također i poseban događaj za njihove roditelje. Jer doista najbolji poklon koji roditelj može dati za svoje dijete, najbolji poklon što mu može pokloniti jeste da ga nauči vjeri. Ili ako ga ne može on lično naučiti, da ga uputi u smjeru gdje bi se to dijete moglo naučiti o vjeri i vjerskim propisima. Jer glavni čovjekov cilj za koji je stvoren na ovome svijetu jeste da se klanja Allahu dželešanu. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže estaizu billah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Džine i ljude sam stvorio samo da mi ibadet čine. Dakle, to je ona glavna, osnovna zadaća, glavni osnovni zadatak zašto je čovjek stvoren na ovome svijetu. Pored svi ovi ostali zemaljski, ali to je na prvom mjestu. I dakle čovjek cijelog svog života ovdje radi i trudi se da bi to našao na drugom, Boga, boljem svijetu za njega. Evo mi smo došli do ovoga svečanog trenutka kada ova djeca su evo završila svoju vjersku pouku, ali evo iskoristio bi ovu priliku vašeg ovolikog broja, je veliki broj roditelja, da svima vama posebno skrenem pažnju na vašu obavezu kao roditelja da svoje dijete naučite vjeri i vjerskim propisima. Odnosno, kao što sam rekao, ako vi to ne možete lično, onda da dijete svoje pošaljete u mekteb gdje bi to dijete naučilo se o vjeri i vjerskim propisima. Jer će, kaže, svaki roditelj snositi tešku odgovornost na sudnjem danu zašto to svoje dijete nije podučio vjeri. Ali u tome itekako može biti velika korist i za samog roditelja. Zašto velika korist? Iz više razloga. Jedan od osnovnih razloga, naravno, koliko se dijete bude pridržavalo ovoga što je naučilo, evo, na primjer, oni u mektebu uče dužnosti djece prema roditeljima. Pa se navodi, kaže, vjera islam zagovara da dijete svome roditelju ne bi smjelo reći ni A da ne kažemo nešto više, kada mu roditelj nešto naredi, kaže, ne bi smjelo reći ni već da to fino ispuni, bez pogovora, bez prepirke, svađe ili ružne riječi, kamo da uputi svome roditelju. Dakle, to vjera traži od njega. A to je, kaže, samo korist za roditelja. Ili se onda navodi u onome drugom slučaju, kaže, kada čovjek preseli na onaj svijet, dolaze mu djela ako iza sebe ostavi učeno dijete koje će ga se sjećati. Pa to dijete onda svaki put kada klanja namaz učeći ono Rabbena firli vali deje, uvijek uči Gospodar moj, oprosti meni mojim roditeljima. I tako svaki dan po nekoliko puta. Pa za to ne može biti išta bolje, može li išta biti bolje za roditelje nego tako nešto. Evo, ako Bog da, ta djeca su došla do tog stepena, hvala Bogu, naučila su te propise i naravno to tek treba sad dalje da oni primjenjuju, da rade po tome što su naučili. Evo, neću više puno duljiti, skrenuo bi onako pažnju, dakle, razumite malo ovu djecu, evo njima, hvala Bogu, u ovom izuzetno finom broju, slobodno ih pogledajte, fino je to vidjeti, izuzetno fina situacija, jedna hajili stanje, da tako kažemo. Dakle, nemojte im zamjeriti ukoliko dođe do kakve
treme i malo, svi vi kad bi vas sad postavili ovdje, vjerujem da bi bili pod tremom i pod kakvom zabunom i tako dalje. Dakle, svakome se to može desiti, ali još pogotovo oni su kao djeca i tako dalje. Kažem, njima to, sami taj čin hatmi čini se ovako malo, kako da kažem, stresa, napora, on se prepravo kao djeca, ali eto, ja lično sjećam se kad je to bilo, koliko već godina kad sam ja davao hatmi, pa sam lipo imao nekakvi malo, da kažem, čudnih dešavanja. Na sami dan hatmi nam pobjegne ovca koja je trebala biti zaklata za ručak, još ko dijete prepane se od treme, haj ganjaju ovcu poljivama, gdje je šta i tako dalje. Tako da kažem, to je malo za njih, ne kažem, stresno, razumljivo, nemojte im ništa zamjeriti ako pojete do bilo čega. Pa ćemo, ja neću njih posebno predstavljati, evo kao što vidite ovdje naprijed sam ovo posebno pripremio imena roditelja. Ovo sam posebno napisao ovdje da ako koje bude ono fino učio pa da ne pita sa ta čije, Bože dragi, kad nakon fino uči čija i tako da je odmah piše tu. Jedino nisam napisao čija unuka i to. Sada znate tako da ćemo evo početi na sami čin učenja. Samo ću vas zamoliti jednu stvar. Kada se bude učilo, kada djeca budu odgovarala, molim vas da bude tišina, da slušate što on odgovara, da međusobno sve te priče koje imate da ostavite za poslije, da sada njih slušamo jer će oni nama sada vaziti i ovo je trenutak kada mi njih slušamo. Bujrum, Edin.